Mutekereza Olivier bakamubona ariko Olivier azaba iwabo akaza kuwanje akamubona Bwana sifiwe. Kandi nashaka We
Semeni amen. Tumeka basa bole Imana cyane. Haleluya. Icyubahiro ni kimwe. Ushaka kubera ukizamura uvuge mu bana warakoze kabisa. Haleluya. Tugiye isiri. Ariko twari tuvuze ngo ibare ni ukuvuga ngo ni umwanya wo gutekereza guhera ku ijoro rya mbere akubitana n'ikibazo, maze Imana iraseruka agenda urugendo rw'iminsi igera mu myaka, kandi ayo majoro yose yari atandukanye, iyo minsi yose yari itandukanye. Niyo mpamvu no muririmbyi yavuze ngo uyibare yose ntusige n'umwe, kubera ko uyu munsi uza guca ufite ishusho undi nawe ukagira indi shusho, ariko muri izo zose Imana yagiye igaragara nk'Imana ku buzima bwawe. Haleluya. Niyo mpamvu nidushaka dusirimbe, ariko ugomba utekereza umutima uvuga ngo Mana ufashe umutima wanjye wibuke ibyo wakoze ku buzima bwawe bwose, maze upfe no kwibuka icyatumye bene data atekereza tukaba twicaye munsi turiko twuzamura icyubahiro. Nta kindi kintu twobona twokora, niyo twokora ibimeze gute, ariko ishimwe gusa ni iry'Imana, kandi Imana yarakoze. Nacurange kugira ngo tugende kubera umwanya tuze gutamuka.